Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Arnold at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti napudno, kat may papan iti daytoy ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Arnold. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Silita, anya ka di ti nagkurangak. Wano nagbasulak. Tapno putdem ti ayan ayat ta. Awan ti nagbasulam wenno nagkurangam, Arnold. Ngamapay nga ron ang makiwinas waskan kanyak. Kalaat da ito ang desisyon mo. Pakawanan nak ko Arnold. Ngamawanan ti mariknak a panagayat ken ka. Nainkabsatan laangan ti pamatag a marikriknak para ken ka. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Silina, pangasim. Urnusan ta kumati amin. Aramidak amin akabaalag. Tapno agtalin ag tirik nam kanyak. Pasensya ka na talaga, Arnold. Narigat met no pilitak ti bagik nga agayat ken ka. Gaputa saan to anaragsak ti relasyon ta. Awanan pare. Imbreak na ni Silina. Kinaramit ko mat amin na pagrebangak. Kasnumyo na. Anya pa nga tati kurang. Tapno aramidin na ti kastoy kanyak. Ay na pare, sana sikat ti ayan ti parikot. Iso ti ayan na. Nasakit pare. Inayat ko itinapudno. Gamapay. Pare Arnold. Awanan ti sirserbi ti amin pare. Kasladjakon kaya ti agbyag. Ay sana pare. Sana dayta ti pagpatinggan ti amin. Saan lang ani Silina ti sentro ti biyag mo. Pare. Uston dayta pa nagininom mo. Kaasi ka laeng, no day tabagim ti papasam. Nanang, mapanyuman erwar ti urnong ko jebangko. Pabalin ba't ayati kasta anak ko? Mabalin. Garamid lang iti authorization letter. Kan awitin nyo ti ID, kan IDO. Apay nga irwar mo anak ko. Saan ka di akinunam iday nga aramatan yung agkalay sa kanisilina? Day tati planok idinanang. Ngamawanan. Imbreak na ko ni Silina. Anya? Una nang. Isungang kay ruwar ti kwarta kajabang ko. Taigatang kulangan iti motor ko. Anya? Agam, apay anak iwin naswasken ka ni Silina. Diyak mo nanang. Nasakit nga rod ti riknak. Hanggang oray anya ti pakaasikan ko na. Talaga adi na kon kayat. Ay, anyan? Sayang ti plano yaw. Saanan aday ti pagsaritaan ta, nanang. Ad-ad lang ang masaktanak. Numangag ko, tinagan ni Silina. Pang-asim Gloria, tulungan na ko ma. Anya ka di day ta, Arnold? Sikat ti best friend ni Silina. Pang-asim ko ma, takasaritam. Makisinublian ko makanyak. Kinasaritak idin ni Silina. Inaramid kon ti kabaelak. Tapno matulungan ka. Ngam talaga ka no, nga awan marignana apanagayat kan ka. Anya? Wan Arnold, kasta timbaga na. Nasakit ti inaramid na kanya, Gloria. Awan mo ti amok ang nagbasulak. Maawatak ti riknam. Ngam awan maaramidan ta no talaga di na kan kayat. Kat pangaasim, di mo kumabaybay ti bagim. Kaasi ka matlaeng, no day tabagim ti papasam. Ngay, gimatang kamat gamit ti motor mo pare. Un pare, tapno agdaman aramatak ngagpasyar. Anya? Un pare, kayat ko nga iliwliwag ti sakit amarikliknak. Gaputay breaknak ni Silina. Day tagayam ti nangaramata mi ti kwarta mo inluar mo iti bangko.
Na istorya kanyak tinam. Huwag pare. Kasapulan aliw-liwak ti bagik. Tapno malipatak ti saam nga impay na kanyak. Una kas iti kanayon mga ibagaken ka. Kaasi ka laeng, no day tabagim ti papasam. Hayaan yan ti kastoy anak ko. Saan ka la kuman agimbat gatang iti motor baw? Tay subat ti paka-aksidentiyam. Nanang, Ay na, naimbaga, tawan unay ti donor mo anak ko. Kasanon ngay no grabing tinapasamak ken ka. saan kayo nga agsangit, nanang? Si Bibiyagak, iso adidak sangitan. Sika talaga anak ko. Maalampay lang ti agangaw ket adda ka nga ron dito'y ospital. Kasano, kat dungdung awan nakmatan, nanang. Ala, agpapigsa ka nga ron anak ko. Tapno rumwar ka adagos. Pare, apay nga minanag motor ka, kat nakainom ka. Saan ko nga ron anam namaan? Amay bangga ti motor ko. Ay na pare, noamom nga minti agmaniho. Noamom nga agmaniho ka iti motor, di ka agbartek. Kan saan ka di akinunam, nga aramatem ti motor mo nga agpasyar? Saan may tar aramatem met gama pang service ijebar? Aging gang amin ita. Nasakit pa lang tiriknak iti naramid kanyak ni Silina. Impagarop ko, ano aramidak amin akay kayat ko. Maliwliwaak, kat malipatak ngam saan mo't gayam? Ado ti mabalin apaka kumikumam pare. Saan lang ati panaginom mo? Panunutan mo't ati bagim, kanti inam. Iso alipata mo't tinapalabas, kat mangrugi ka manen. Naimbagpaykan ka, tan naragsak ka kanayon, Gloria. Kat talaga akasta, Arnold. Madimot no day tala agsan sa noong ti aramida. Un gayam, kumusta mo tan ti best friend mo? Ay na, naragsak ka na yun ti best friend ko. Iso asi ka, panawin mo tan tapno lipatam ni Selena. Tani, sika ti lugi no ibalod mo ti bagim iti napalabas yo. Anya? Tawanan ti napalabas, sipod awang kayon. Iso apanawin mo tan asangwam ti biyag mo. Di mo sayangan ti oras mo, iti panaglidliday mo, kunak manan, Arnold. Anay ko, naupot na iti sugat ko. Di ka unay agargaraw. Laglagi pa mga ado ti bendam. Si Bibiyagak pa'y lagayam. Kunaknuk anibusan akong itiday di agundaway. Nagasat ka pa'y lapare. Taimpayan na kati na marswa iti may kadwa agundaway nga agbiag. Agasam man. May kadwa daytoy na pan naka-aksidentem. Ngam si bibiyag kalata. Iso adi mon sayangan daytoy agundaway. Agpaimbag ka. Ketrugyam metten ti agaramid kadag iti banag. Nga ammom apagsayatam. Pare. Kasyam met ati inam. Kanayon nga agparparikot. Gapo ta kanayon kamatan na maaksidente. Gapo iti panagbarbartak mo. Kat ni Selena kanayon ti puon ken makagapo. Arnold, imay ka binisita. Gapo ta na damag ko tinapasamak ken ka. Selena. Diyak magustuhan ti mangmangag ko asyak ti makagapo. No apay akanayon ka ama aksidente. Ha? May kadwagaya man day tapan naka-aksidentem. Kat sigun kadagiti nakasarsaritak. Nasakit ka no pala ang tiriknam, aging gaita. Gapu iti panakiwin naswas ko ken ka idi. Iso anabaybay amon ti bagim. Day tala agin inuman ti aramidam. Iso akanayon ka ama aksidente. Aklo nagsilina. Talagang amin nga inayat ka itikas taunay. Iso amarigata na kamang lipat kan ka. Arnold, please. Tawanan tinapalabas, sipod na addaan ta iti relasyon. Naragsakak itan iti biyak ko. Kadyak kaya ti makonkonsensya, gapo iti kasta nga aramidam. Sige, Selena. Ika gumaak nga awatan ti amin. Diyakon mang namnama,
nga agsinublian tapay. Agabrudak nanang. Barang iti iyadayok. Kat mailiw-liwag ko ti amin na napasamak. Saan ka alapdan, anak ko? Ngam pag-aasim ko matagan anad ka ijay. Una nang, di kay agdanag. Ay, saan ka kumapalubusan? Ngam nasaysayatan siguro dayta. Tapno makalipat ka. Ngam jay kanayon ko nga ibagakan ka. Agan-anad ka ijay. Kan mga barwanan ka. Una nang, naamiris ko. Asaan anas kan nga ibalod ko di bagik iti napalabas. Panawon mo tan, tapno sangwag ti agdama. Nasaya at no kasta, anak ko. Nasaya at launay. Hello, pare. Ayos ah! Manula nga bulan mo dita. Ngam malmalpasan ti pinatakder mo balay mo. Kahit nasaya at no kasta, pare. Kahit anya iti panagkunam. Ayos ka di matlaang ti layout ti balay ko. Ay kat ayos na ayos ah pare. No siya, kontento ako ni ti daytaw eh. Mayate na pagyanan. Kasta? Wen pare, hanggang nasaysaya at manin no at da babae ayawid mo to ijay. Anya? Sika talaga, pare. Dumtang tulat ta. Wen matkit di Kat kasano, kaano nga ro ti panagbakasyon mo? Inton malpas day tabalay nga ipatpatakder ko. Tanong kasano, agforgood akon. O sige pare, katagan anad ka dita Ken di mo pagdanagan ti inam pare. Gaputasan mi abaybayan. Kat may isa, napigsapay lang. Gaputan na iwanan na ti salunat na. Agyaman akno kasta, pare. O sige, kasta pa nga rod. Baliwan tanto manan ti agsarita. Nangag ko ti sarita nyo iti gaya mo iti pagilyan tayo, Arnold. Manong inso. Gusto mo iti imbaga na may mayat manan no dayawid mo abalasang iti balayo. Ha? Awan mat nga rod mayawid, manong. Ay naistoryam kanyak tinapasama kiti mo ng ayat mo. Di mo kunain nga isupay lang ti pampanunutem. Diyak ilibak, manong. No daduma. Sumkan lata iti isip ko. Dagiti nararagsak ang napalabas mi. Ay na Arnold, di kan mang namnama kunak manen. Nabayagan day jay. Iso amang sapul kakit din iti sabali nga armem. Ket, kasano? Matuloy ka diti panagawid mo iti Pilipinas. Un manong, kan maysa. Kailiw ko matan ni nanang. Kan sigurado. Ur-urayan na anti panagawid ko. Ay na, anak ko. Kailaw ka una yan. Kailiw kayo matnanang. Iswa nagbakasyonak. Payasan mo nga'y bagbaga nga agawid ka, anak ko. Tapno sinagana ako ti panagawid mo. Kaya't kayo nga ron asorpresaan. Sika talaga, anak ko. Ay na, anak ko aya. Katsaan kayo nga ron ngagsangit, nanang. Pasensya ka na, anak ko. Diyak lang amin may ladawan tiragsak ko. Itasimbagpit ka. Naimbag man tanagawid kan paray. Ay katuna. Narigat mat nujak mat agaw-awit. Kunak ano talaga nga impamaisamon ti oras mo iti panagpabaknang mo iti abroad. Ha? Sigamat pare. Anya pa nagpabaknang asasawam? Kat isumat pare. Aywan gayam. Di nakakadi inawagan ni Gloria. Ha? Ay, saan mat pare? Ay, kumusta mat nga tan ngagpaiso dayjay? Nakiasawa nga tan? Saan pay? Kanayon na kangarod adamagin kanyak pare. Madlaw akursunada na ka. Anya? Wan pare. Awan lakit sikat idamdamagin na. Nung nga tayo sulangan ti Armam. Total, nakunamat nga awan tinabiro kami di abroad. Ay, awan mat nga rod marik na kapanagayat kan kuana pare. Ay, anyan?
day talaing ang agpaiso. Saan abale? Saan pa'y siguro adimtang tigasat ko? Ahon gayam. Kumusta mo tan ni Selena? Damag ko kat makiasawa mo tan pare. Oops, di mo manan ibaga nasaktan tirik nam iti dayta. Saan pare? Naawat kon, asan ada kami tinay kari iti tunggal maysa. Ay kat nasayat nga rod no kasta pare. Arnold? Sika ka di dayta? Ha? Selena? Kumusta ka? Nadamag ko ang nabayag ka kano iji abroad Wen, nasayatak mat. Kasangsangpat ko lang hindi namin san alawas. Kasta ka di? Wen, Selena. Ket, kumusta ka maten? Sa dinuti papanam, no okay lang kan ka. Intapay lang agkapay. Pasensya kan Arnold. Agur-uray ngamin ni Ed. Mapan kami agbirok iti rentaan mi agawon ko inton kasarmi. Ha? Agkasarkan, Selena? Wen, Arnold. Katnam na maagti idadaray mo Tano di ka umay. Patsyak nasakit pa ila ang tiriknam kanyak. Sige. Umayak to. No lakid di mayat ti panawan. Sige. I-finalize mi pa iti petsa no kaano. Sana bali. Patuludan kanto iti invitation card. Sigurado ka kaday, adumaray ka iti kasar ni Selena, anak ko. Una nang. Awan mo't siguro dakas na. Awan, anak ko. Ang mga nuwag sangit-sangit kantoy jay. Anya? Saan na nang? Nakamove on akon. Ay, kat nasayata nga ron no kasta. Ay, wun kayam. Malagip ko man ni Gloria. Apaya saan mo nga armanday jay, tanasingpit mat, kan napintas. Anya? Ay nanang. Inaramid ko kumanday no adda mariknak apanagayat kan kwa na. Ang mawan mo't nga rod. Ay, hunay baday tan anak ko. Saan mo akayat amin nga irito kan ka? Di mo ko na ay nabimataw day tapusaw. Anya? Saan mo't nanang? Talaga lang siguro, asaan pa'y adimtang ti babae, ana magpitik dito'y puso. Pare, uray si kalangan siguro ti mapan di reception ti kasarda Selena. Tapay pare. Nagbabawi ak amapan. Agawid akon kuma. Anya? Pare, diyak gayam kabaalan akitaan ni Selena, apa ikalay sa iti sabali a lalaki. Anya? Sikatin ng ibaga dumaray ta iti kasar na. Ita, kasta ka. Pare, impagarup ko no napunas ang tiriknakan ko ana. Angam ita, masaksak ta nagpailang pare. Ay, sika talaga pare. Ag-move on kakit din. Tani, ingkalay santi sabali a lalaki ni Selena. Wan pare. Ag-move on ako na. Angam doon na. Masaksak ta na pala. Gaputan na sudi ti panagayat ko kan ni Selena. Masaksak kita anak. Gaputan sa bali a lalaki, tinagtungpalan na. Ado siguro ti mangibaga, asan ko nga aramaten ti panunot ko, Mr. Lonely. Gaputan ni Selena paylaeng ti ayatek. Iti daydi agundaway. Ngem talaga amarigata nak nga ag-move on. Iso nagsubliak iti abroad, aging ga nakalipatak, kat sinangok meten, ti bukod ko abiyag. Tuy pagayam mo, Arnold. Arnold pagayam ko, agyaman kami iting kapanangibinglay ti pakasaritaam. Kat dakkel ti adal nga imbati ti pakasaritaam. Nagayat ka iti nasudi, iso an nabayag ka an nakalipat. Kat sapay kuma, tadumteng ti babae at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Arnold. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.